Dak bapen kesan ba ka jingtu upat ba hakeleng kari khasi jantia banwan syaki jingyalang ka Voice of the People's Party kum kadak ka jingkersan kala pensmit yaki weipat ki sengsan hima ha ka jella UMLA ka party na maulai ba Bright Star Well mar benyang ulaong baki wei ki sengsan hima kila syuken tha bet tanya ka VPP kham tam yo president uba Arden Milla Basayoman hakiran san yalap na ka benta ka election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kabanlong ha ka khat khandai tarik uyayong arjar pusau Habakran na kajingalang hamaulai hakamit junga khadar tarik uyayong arja arpusau ban pan jingkershan na kabentau kurtong ke parti u Dr. Ricky AJ Singkon na kadliang uba Bright Star Well ulapen kan mau yaki daw kibala penlong yo ba Arden ban shim da kasin jam ban syong yaki syatngan ban dawa na sarkar jala ban penbet yak reservation policy house nambaladam Ulaong bahaki senam arja arpuai arja arpuar la pentri kam ya ka roster system. Barhakate kapor haka kunhun menteri jong sarkar MDA1 dan shipongut ki menteri ki badai na ki constituency ka rilum khasi jantia patang arngot na rilum garu ki badai shipara katau Konrad ki sangma kumu menteri rang ba batu James ki sangma. Tak bakdo bagi samla wat kam hakate ki por ki ut namar ki kam ki balaj bon ki lech ki samla na ka jat benriu garu namar kate ka roster system uba Bright Star Well ula bo jingkeli balai ki te ki shipau ngot haka kenhun hakate ki por kim ya saj banyakran ula angru ba andala jap saungut ki MLA ka VPP na ka election MLA arja arpulai namar bala bo haka thong tre kam ban penbet ya ka reservation policy la ra hayeng dorbar thau an henry ka basngosi ka long bagi para MLA na rilum khasi jantia kim ai ka jingkershan bat ki penting kot tempan penban bat kumta kala penlong ya ka parti ban wan shaupat ba ban ya khun lang persya ya ka sarkar kan pen mau ki ngin kertiang din tang hosdem arpuai arpuar larang ambaka yai ka baca apa jela ka ni ki pentrekam ya ka rooster system ki pentrekam ya ka rooster system bahkan pen mau ki pada hakata kapor ngidon ya ka sarkar ka bagi khot ka MDA kapala kala MDA 1 mentang ngidon ya ka MDA 2 bahkan ka MDA 1 pada na ki khat arwat ki cabinet minister khat arwat ken top the chief minister baki weipat ki minister khat arwat baki khat arwat idon kumba chief howat na ka jat ka kenja ka jonga ba ka jongpi ki jongi udo usnam jongi ubangi ngira perkupor ki bakin sinchar hakare ka jela ki bakin bat ya ka kerdan kom ki minister ban pet ya ka bah kamiat jongi ya ki kon sama jongi ya ka jat penriu di barok kawai idon chief howat pada tang arwat ki dai na ki parlok garu gitu ni ketaru tang arwat sipara u Konrad dan ujian sangat yang paket henry jayu arpue arpua ki pentrekam ya ke rooster system pas dah ke kabinet baru ban implement ya ke rooster system pada bagi implement ya ke rooster system kan ma pada atu sedang jayu ut linear lot ki sama habalat kam kan artli yo ya ki kon ki jonga ki jongpi tang ar lai ki pos ka bobor jolek sing parok garu ki jongi Hado bagi sama giong mentoy yusuk nya pulia mentang mendon jumot syuk ki keme ki pa kala nyar giong ngiru ki mentoy ban pak skul ki kon la dalam kumdia andai pat ba ki le ayu tak sipo perkat giong do marwe le ayu ki dak sipo mut apa ka jelala jong ki dak kabur ki de baki ka sensyar sipo mut ki don pat ba henry kem la kem ya sat kem kren na ka tak jingba jongi o ki kemen Kem keren ye, bat jenjar haka por linear, mo linear. Henry mentah pak kiom marwai neyu, Henry kah perkema pada, badai tak hadu, baka Voice of the People Party tak hadu pada, pensul sereng, mapi piran tentang, nama day mapi kibasai, ya uway na kisawat kiamale na VPP, onda ka VPP kami, ilarong apa ye, apa assembly. Baka VPP hakane election ke balik group pada kawai nak kimat cingkular jongi apa ngiwan so pada yong lalu pada wibet ini bagi don nak kabur yong gen review ya ka reservation policy namar balai yong namar ka reservation policy kom bakalong kamyaha kano silang sapapat ngiyem kwa pan kta ya ka bah pan siam ya ka bah so kiwei ene yong la ka bah ka jongi ru kasak kedi yong kata ka bamok nya kone ba namar giong gi kambun bangi bannya ki parok garu ni takum dapat iyo markat ju kata de kanongren bagi ong dokam ban review dia reservation policy yem sep lapoi
ban sensya ke jela ni ngida na opposition bat kita ki wei pat ki political party ngan perkema pat ba o ke job kom bak khat arut nai ki ong ngin le yu upat ba penjak ni tak khat arut te ki bo ka bak trekam ki ban review ya ke reservation policy ni ga ki ong no le yu nai ka VPB gong wala lagi tentang sawut Henry ka ka bang clear yu upat ba ngin trestom ngin persang ban penolong ya kata bang ilarai ke gamat sa sarkar bat achievements dar teriak banyak keren hagat hadin ira ka po assembly Henry ka sosi parlok kalomba wat kita ki weipat ki pardo ki parasnam ji kita ki nong mikmat ki weipat ki konsensi kemsem na kerjaan yang i habang ira apo assembly o ki penting ko tepan peman bakal longkum ni bakal longkum tai Henry lara apo assembly mlong kim teriak banyak keren haba kadung yang ini thai supaya tak nama baru berjiat ini dari upat mak ini suatu hak demokrasi kan mau haba yang keren wat ya kini kami orang ke sovereignty haba dia ke board mau ke sovereignty kadang kata mau ke bangi orang ke popular sovereignty kemudian kudai upat mak legal sovereign kudai kini MLA kita bangi jiat pandan apa kini dorbar tawan ngerai banyak legal sovereign banyak ki MLA Henry ukam don bor uta popular sovereignty. Kamot upada iwan sabi pada i pelong yang tu jing kon. I pelong yang tu jing kon bagi ong mo presiden ba jing ucapkan indefinitely. Hado ba sarkar kan mundur. Bat pada limba ka jing kusan tu dong pi hadin si poski iyo ka jing jo. Mdai ka voice of the people party wanam so bakla. Kamdai ka kamba jong voice of the people party Henry ka day namar bau pada umi dak kilak berkerja ni voice of the people party ka pelong yang sarkar benong ngimlong menjelek kai buat pada dia memang tahu ka sarkar ka priang benong in constitute ya ka expert committee bakila constitute baklan trekam balara trekam ka voice of the people party kan mi yang baklan khot kan ber ya pi pada om takata Henry hakaji keren jungi bat ka sarkar niong Bapidongkam banten bedru ya kani ka rusa sistem ngenom piang ya ka rusa sistem ka bakum kani ka bakta ikon sama ka tungi da ka bakhlepat nado sistem ka kendai spa inyo tuar banten trekam ka retrospectively kana yiyong da pidongkam banten trekam ngitep ya banten trekam ya ka rusa sistem katungkaan kani banten ka rusa kana kimsen lamentin baros kata kana yong wat non khale nado ka kendai spa inyo tuar da pidongkam banten trekam ka Penteri naduk mentah syakmat Baca kata kilale petang oh ini si dalam kisah na gibong kumno kumta lada lekam nang yuk kumju mangi baki parlok garu iong ya kita don bok bakjang yuk kerju ladang abnei baiki ke voice of the people party katu garusta kumbakalang hausdam arjar arpuai arpuar agak kita kispongat kiamele ki cabinet minister ki jonga ki jompi kemle kemnot tambah keren Lada katrai kam kom kata, menakani adalah kam pulet kom malai hajar. Ikon sama jong ajong kitab sanspa giyo kami ona. Hendak mentang iyo markat ju, hendak inang ikon kajing kam patkun. Akwa abadong kita, bamarwe le you. Na try pa ba kelas kutu. Kasong akan mensim bersenderang ndai kin lambar. Sipau gidon, hendak langla uar nam tak jongki. Hendak nam tak jongi, gidon nriu pongot, gidon tang sawat, hendak lala bantu komo. Ya ka sarkar nomor balai nomor bu pada udon hasenda batni pada ini trelang bangin ai ke jubah ya kita ong marwe unle ayu habatin pej bahagi kishap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya